Hakasingiban nungkong ke jingthep kerteng nakamta ki bokwa ya ireng ke election MDC Shakha Hills Autonomous District Council KHADC haka arpnyo trek Kuala Lumpur acha option arngot ki kertong Clemseng kilawan poi ha office trekam ke deputy commissioner ke East Khas Hills ban thep kerteng yeladi kini ki arngot ki deu Dr. Ospi Smithson Jirwa ubanya ireng na sorang kham MDC constituency baruba Daniel Walang bo pengkre banyakun na Mausunram MDC constituency ngang lai election na moruk na konsorsi la jan tang ke melieng la election boi arjar tra arjar khalai arjar akulai tinodo arjar tra ki kinong kasan ngi la penbuar yang banjelek kam lewa ta kanda arjar kandai na kaptre nama kosnam nandan ke jinja hayen du dia arjar khalai du kilai penbuar banjelek yang ta misi arjar katsang kaptre di menta kasin habawan kan election meli arjar akulai Iwan Baar ni suram salit ba nang kasan ni ket pembuar ni na pada benjelek kam ya kan misi dan dari mata kasin mau kan ni kasin ni ada hapon kongo no ikacing pembuar di kinong kasan kinong dia terai kinong yarap ni nyami kini misi election kita kalau kue na ba kinong kasan ni yarap bitwa ini benjelek ini election misi ta ka jing songsit tu gibril supra na sa tina sa kabom na kat sabak songsit ni mla mantip ya kata ka jing songsit jempat ba kasya jing songsit jempat ba hingga tray la kajong kanong rem kapang hingga la sakri jipat ba nakakam ngila tray namta jangki konstituensi ngin kalaki konstituensi ngin kalaki bri ke pakasan ngin bagin pan pakasan halor kanong rem kapang hingi yang nangamta ban sakri ya kiduk isuk kirangli jibangi ya jajan ngin keduk nakal sini suwesi bangin nyara li katong jong itu hiki snong kitau bang ngin kap ye soy la kajong snong tau ye la kajong ka di la kajong ka yang kasem ketahi kalau ba nung yang nak ni ba it ni konsol ni ki bahajan tambah ki telong untuk ajak memberi kami ini poi salah tong ang konsol ni kadai kata ni banyada ya ki ti senjar kasih kami ban penek pensa ya kena pendau kasih ap kita hi tip kai ka konsol borok ni tip kata schedule di ka bang tham ta ang tai konsol si ni minta ka bang ni kidai kini ki bylaws ng council ng mening dan kini kesini ng benar kanang one shot kini ki snong bahap tay pot ni sulong ti habang ipet itu ki bylaws ng council itu bagi sikhet itu bagi sulong tang ka copy ka ba ng ka bylaws ka building bylaws ng ka muda ng ka urban henry Justice Council berde kamtam sa kay rural areas ni bukit ong magpapalitan di itu di building bylaws apo ki rural areas na nampuliha yung ong la ring ipoy ang tay abis happy man la ang polisi bagi dia bermaksud way perfect lah kajong ke building bylaws kapan long ya hak pat ke long rural areas tapi ang building senang menang dan building tu tentang ki yang tak silang te mentah ang dekat building bylaws bentuk kampung menang isu ki he pelat kata mai ni stasiun menang bagi bobon senang sebagai bangarung kami ke menumlak berpegang ni kami kata ke isu menang apa yang kam mata bukan kam kini senang bahas jan ni sulong molong sai si ke pun senang satu tak ni di buat plat kalau kita building bylaws kita justru sedang mengamalkan popoi tu mut lem no ba yale mut be kan poi sa thong hi yale rungut dan nyongut we kandidat hi ngamut bojok sunda kemudian ke semua banjok muno ban kwa election mo tingin nyepet ke la nyong gobot kan poi no kan poi no tray system ngan tray bet nya dua yu play try kan nomor nong thau bau dalam lenti ngi bun ai ngi kebuar bengin poi sekatong ada ngilai tray system ada poi sekajingjop ngi kemen ada ngiram ngin hun nomor bangila tray system kutang-tang jing election ngalaju long teng kum wei na pedeng gino elam seng balang ngalabat kum presiden KSU jong ke border unit kini ki berkhoi ki la shu pen pisa yang ngamla sha shu ban shu shong hayeng la nei ban shu ya keren na bar nang kata daw ngala don ke jingmut ban ngala perkhat sani ba ba ya ke ega bakasap katalen ke bau bleu ai ke ega jing champang ke bangadon bat ke ega ki idea ki mangadon kumno bangin persyang ban penklanya ke ri bakajai beriu dakanu kalenti ngakwa kan ban wan terwa khma upai ba jong ke Mausunram constituency brok wei ba lada pi ibet yang asmoba ban ailat yang mentaka genti bagan lej apo ka diskonsel ban yasa ya kasau kasian jong ka longdien ke jungi nomor boleh bakat bang impat don ki an ki baklan ngimla bernilai persyak berkiwei nomor boleh pek kini ke sorkar ke state government ke jungi mentang kila sedang menora ki polisi kila sedang menora ki an ki bang harukom tumba kum kani ke IMA mo yung ke investment megale agencies kani ru ka anye le ho ngimong bangi persya kita ki berkhot
ni priang tang ba kawi shwa ba kini ki nuan giron kam ban pengklan gen kenang ba ngin laj na ki jima gen hadin habor kenang ba kalong dien ke jungi kimde ki bani kenduk mau siang nomor ngipet lada ngipet ya kamantang ngi hampan perkharu ya kalong dien ke jungi kumdung in le da kanu kalanti ki bangi ngila ban le ban kumwe na pedeng gi samlarang ba ngakwa kan bangan senyang kenang ba kalong dien ke jungi kan scam kan laj na kinu jima kumba habang ya keren ya ke long try kendo siap Henry practically ngimlong try balai ngom ta nomor teng kidon ki kam ki ba ngi hab ban le hal ka jong ka khando ka siap ngi hab don kam ka permission tikini ki bro khoi kilong kalong kalan haju mo kumbang kidon ki ka successful ru kidon ki rules ki akan rules ki ba let's say kumbang ka constitution baki aibor ka discouncil ban sina an hang ni hi kidon pada sa kiwi ki banta ki ba penduk bor pada balada ki anjo ka council ki tungku ki anjo ka state government kayap no ngimla ban yatai tikini ki bro khoi long kadai ka kamram jo ka council kadai ka council kadai ka thmei ban aibor ye ki hima ban ai ye ki ba hima bro ki badon apo ka bri jungi unyo trap bakindon no lagi jong ki an bagi kendon ge abang iladon lagi jong ki an ki kendon tamot ladang election no shenuru ngidon gen ga tiar habidi man ba ya karkom long hakikur ngim judon ngim aibor ikur hoj menta ka diskonsil kala persyang hendai kani ka kani kena don kam syusyu bat penklain namar pelai ngayu i kani ke jat beri ko jungi unu beri ula ban sim ya kanu ko jat kan bau subir klem ki kendon klem ki ai namar pelai ba ki dorbar kur lani ki sengkur ki jungi kimdon ki iktiar ki baklain tengah kermen banang ni syakmat ka diskonsil kan le ya kani ka bentaru barlada ublai ibet lengkat ka jing kersan lang juki nong shinong ngala lese lada ngayok rong hadis konsel kini kimat ki ba kong santam ki jonga ba da kumnu ka thong ka ban kong ka jonga hi kamat ka ban kong hi kalong ba nginwan penit nginwan ra no iki an bat ki kendon jong hima haman la ki hima ki badon ka bri jong gari khasi bro we Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka shop plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.